Ti masakbayan ayat kan kinaba nang ni Vince ket agtultuloy nga umasasaydig ken ni Annabel, taka na yon nga agsapol itiwagas tapno may pakita na ken kuana, ti kina espesyal na idiyay resort na. Kabayatan nga si bubusoy ni Vince, iti panagpasaya at ti resort, ken panang itultuloy na kadagiti dadak plano, dagiti tattao iti aglawlaw da, ket manmano a mabigbig da nga adda, tina espesyalan apan nakikayamet nga agduras, iti nagbayitan da Vince, ken Annabel. Ngem iti likudan dayta apan ipakita ti panangikankano, adupay laeng ti adduduwa iti pudno, apanggep ni Vince. Ni Annabel ket nagbali na sentro dagiti, pagsasao ken panagduwa-duwa dagiti tattao, tati ayat, ambisyon, ken ti panagbalbaliw dagiti biag gapu, iti kinabaknang ket nang rugi nga agsasara. Kabayatan na umasa si degde iti tunggal, maysa ken maysa, ad-adda a mairurumen dagiti saan analaka a pagpilian na awaten da. Saanyo, a palampasen dagiti, sumaruno, a paspasamak iti, detoy a drama inton lawas. Detoy ti drama tayo. Ilocano 540 AM FM. Ayat ken kinabaknang. Mang Temyong! Kartingam! Umay ka ditoy! Apay ka di Madam Annabel. Umay ka ditoy, kunak! Tapno maamwam, no apay nga ay ayaban ka! Ay, wan Madam. Kartingam Nakabumbuntok ka nga gunggunay! May alawan Madam. Anay ko. Ay, nasakit itumang ko. Kan timugin ko anay tugtog. Ay, unay kamutan, Mang Temyong! Agdardaras talang arudan ngam kastapay lang! Di kan tumat ngamin agan anad! Ay, pasensya kayo na, Madam. Gapo iti kadadaras ko nga umasidag kada kayo. Ay, naidugmamakmatan. Tabasol ko pa yan, no apay anay dugmam ka? Ha? Ay, awan, tinbaga kakasta, Madam. Ay, apay ka din nga main. Ingka irwar tilugan, agsawar ta. Kartingam! Anya? Ay, pagsawaran tangay, Madam. Kompormiditan na. Isungarod nga agsawar ta, kunak. Ta kompormiditan no sa dino ti pakadandanunan ta. Ay, nagloko talaga na ito yan, Madam. Mapan ka no agsawar, ngam di na matgayam amo no sa dino ti usto apapanan. Alan Mang Temyong! Agaraw ka ditan, taintan agsawar! Partakam! Ay, uwan, Madam. Ginaya na ka magna. Narigatan no may tublakak manan, gapo iti panagdardaras ka. Mang Igme, panagkunak nas ka na papintasan tayo pa iti resort. Tapno umado pa iti umay dito. Anya ka di nga improvement kayat yaw sir. Sikaman ka di. Anya ka diti makita makaslakurang dito yung resort ko. Kwa sir. Kasla kurang ti cottage. O, no kurang di agpanayon tayo. Ay katuan sir. Kay naskan nga agnayon kayo pa iti swimming pool. Sige, iso ti aramidin tayo. Ang naskan met nga agnayon kayo iti trabahador. Tapno mamintinar ti kinalinis ti resort. Kito na, di talaga ya. Sir. Ngam namnamaan yaw. Anak kalto ti gastos yaw. Wan, Mang Igme, amok na kita. Saan na naskan nga isurunak. Pasensya kayo sir. Ketala, namnamaan yaw amatong palamin dagita a plano yaw. Napaot ti saritaan niyo ka ni Sir Vince Igme. Ano man ang tiplano ng aramidan dito'y resort na bakit? Anya? Uwan. Kaya't napapintasan. Tapnoan ada nga umadukano ti umay dito
Adula nga rudan ti umay dito, iti pa'y lamap na kaya. Nalabit akasta, bakit? Amumatayin. Kaslasan amapmapnak iti addakan kuana. Ay, una yan dagita babak nang. Bay amon bakit? Tinapatag, di natapay katan dito'y kastrabahador na. Sa bagay matkit di alakay. Tanong papanawan na ta, ay na. Marigatan ta siguro wa makabiro kiti trabaho ta. Ay kat sigurado day ta, bakit? Ngamain, bakit kan lakaytan? Adayo mo't kan tinasawar ta, madam. Wan nga rod, sapay nakapudpudot. Kahit anya-aya ka di plano yaw. Agsublitan ije mansion, Mang Timyong. Ay, uwan, madam. Ay, saan gayam? Ah. Mapanta pa ije flower garden. Kaya't ko akitaan dagiti agkakapinta sa sabong. Ay, uwan, madam. Anyan, kunak no agsubli kami ije mansyon. Ay, saan gayam, Mang Temyong? Ay, Mapanta man pa ije resort. Sakbay ang mapanta ije flower garden. ay, sige, madam. Anya ka din ti oras? Ay, alas 12, madam. Mapanta pa'y nga rod mangan, Mang Temyong? Agsublitan ije mansyon. Ay, uwan, matungpal, madam. Ay, sana mauawatan da ito yung babae. Tadaalisan ti panunot na. Napanan nyo ka di kakatimyaw. Pinanawam mo ti aramidom itay. Ay, napan kami man nagsawar kini Madam Annabel itay. Ay, kunaklakit din no napanan nyo. Tapinanawam mo ti aramidom. Sigurado akaungot na kamanin ka ni Madam. Ay, lakit di Ay, napang kami lang nagsayang iti oras. Anya, apay, napanan nyo aya. Nagrikos kami dita farm. Awa magayam ti importante nga ramitin na. Ay, sinayang na lang ti oras. San abale, tinapatag, iso, tinangayabkan ka. Tapno di na ka manen pagungungtan nga awan gap-gapuna. Adumat gayam tinaskan am aramid dito yung flower garden. Kan ije resort, Mang Temyong. Ay, wan, madam. Iso ano mabalain. Agnayon kayo kumapay iti tao yaw. Ta saan may akabailan no dakdak kami lang. Anya? Ay, wan, madam. Tanuado ti tao yaw. Nadardaras ti improvement ti resort yaw. Gaputaado kami nga gubra. Adamat gayam basit nga amo, Mang Temyong. Ngam apay nga italaang nga ibagam kanya. Ay, adwa talaga ti amok ka. Gamno sa andak adamagain, ay talaga ajak ibaga. Napaidam kamat alakay, anya. Ay, saan madam? Ijak lang amin kaya timaungtan. Apay, naungatak ka di, Mang Temyong? Ay, kituan madam. Basit lang at mo magustuhan. Ungat atagaws. Di ko namkit di. Awan amo, Mang Temyong. Iso akanayon ka ang maungtan. Ala, saanan aday ta ti pagsaritaan ta? Tikit di pagsayaatan ti resort, ti planuan ta. Ay, kunakedi no ti masakbayan ta ti planuan ta, madam. Ay no, Mang Temyong. No agarapaap ka, jay mat posible ang mapasamak Saan adya imposible? Ay, kung kunaklaang da jay, madam. Ay, ngam, seryoso akiti da ito nga ibagbagak, madam. Anya mananday ta, Mang Temyong. Talaga ang masapul ti ado at trabahador. Tanarigat gabain, no may sa ti agubra dito'y farm.
kini Jerry Resort. Ta siyempre, saan amay pa may sa ti trabaho, tamagudwa ti oras. Ala, wanan, Mang Temyong? Mangkita ka nga ron iti mabalin tayo ang maayaban dito'y nga agtrabaho. Ngam pilyam, jay saan adagmal akaskan ka. Ah, Napintas gayam dito'y Vince Resort. Nalawat ti swimming pool da. Ado pa'y ti cottage da. Wen, talaga, best. Ada pa'y eco park da. At ado ti makita. Wen, best. Iso at talaga aday wen dagiti tattao ti Vince Resort and Eco Park. Wen nga rod best. Kan adda pa'y nalawa a function hall da. Ag-cater da pa'y itinaduma-duma nga okasyon. Wen, best. Iso ano agkasar ka. Dito yan ti venue yo. Anya agapong agrentaak iti reception. Papintasak kit di ati resort ko. Tapno isunto ti agbalin avenue ti kasar kunto. Ay katun, best. May mayat maninday ta plano. Sir, amuyo ka day. At daim may nagpasyar dito'y Eco Park tayaw hindi na minsan. Nakapimpintas, sir. Anya? Huwin, sir. No nakita yaw. Ang mga makayawan kayo iti kinapintas na. Apay adi na kinayaban tapno nakita ko mamad. Ay, katno busy kayo nga umininom iti arak. Ay, artak kayong tumat nga main. Anya? Kan may saan kayo nga inayaban Ang mga ibagayo man ay nasurutan yaw. Kat isupay apakasaksakitan tinubiyayaw. Anya? Katwan mat, sir. Katno napaklan kayo babae raw. Maging kayat mo kadi adi ka sweldoan iti 3 a bulan? Isan sir. Kung kunaklaang dayjay. Katno nakasingsingpat kayaw. Isu ajak pimampanaw dito resort yaw. Ay, sika talaga mangigme. Jak ammo ti bagakin ka. Mang Temyong, nakita mo ti resort dayjay Avin. Saan ka di? ay wen madam. Nakita ka. Gaputa saan lang anam na minsan anapantay jay. Ay apay ka di madam. Kaya't ko atuladen ti resort na. Ay sus. Di pa ikit ibagadan a branch ti Vince Resort ito resort yaw, madam. Awanak itimod tapno makiinnangaw ka, Mang Temyong. Ay sus. Kimarumanan da ito a babae. Ay, kasano tayo atuladen, madam? Jak imbaga atuladen tayo amin. Mangala kayo lang iti idea ijay no kasano apapintasan tayo ti resort tayo. Madam, ada ka di parikot yaw. Awan, Nana Helen? Siyak? Agparikot? Ang maapay nga rod akasta kayo, madam. Kaslaawan mo't gaganay gayan yaw. Maburi-bura naklaan, Nana Helen? Apay ka din amin, madam. Kasla ko mapkapsot matan ti resort tayo. Manmanon ti umay ataw. Ha? Sapay nagpanayonak iti trabahador. Sa dinon to ti pagtaudan iti may sweldo kadakwada. Pumigsan tumot laang ti resort, ma'am. Uray puutin nyo. Iso adi kay agparikot. Among kaka, kasta unay ti panagparikot ni madam, gaputan nakapsot ti resort. Ay, kasla saan mo't ngagpampanunot ni madam? Asino ko mga minti agrisot ita, ket pasaray masapang agtudaw? Amumutan ni madam. Ay, kasla maumuma akong ngagtrabaho ditaw. Ngam nagkarita mo't kadagiti dadakkel na. Asaan ta apampanawan ni madam?
Day tangarod kad kaka. Kan may sa, awan mo ti sa bali apang gadan tano pumanaw ta ditoy. Ay, husto ka. Iso nga aganos talatan Sa nabalay, takabaalan tayo matapakibagayan ni Madam Annabelle. Si kamot, bes. Dito'y matlatan barti kanayon mo apangawisan kanya. Kayat ko nga ti uminom manan, best. Apay, di ka di maamak. Nga adda masalaw mo nga am-ammom dito'y. Katanya ko ma. Tao akmat akas kadakwada. Nga maamangan no anyan tuti ko na andakan ka. Ay na, bay am ida best. Tinapatag, makapag-enjoy ta. Apay, anya nga min ayat ipagkaskas ta ang best. Masiguranak nga rod iti panagbiag ko. Ni, apayan. Kat no nagsaya at ipanagbiag mo. Napintas ka, baknang ka, at naaminan kan ka. Ado ti kurang iti panagbiag ko, best. Ha, boring. Kan may sa, nalidayak. Gaputaawanan dagiti dadakkel ko. No awan siguro dagiti trabahador akad kadwak iti inaldaw. Diyak laamon. Ay, mariknak ti marikrik ng best. Ngam agbalin ka kumalagta na tibkar. Makiasawa ka nga minen. Tapno maaddaan ka mat iti bukod a pamilya. Barang iso ti mangpuno iti kurang iti panagbiag mo. Ay na best. Saan pa yan nakasagana iti commitment? Agpabaknangak pa ikit tapno masaganak anaimbag ti masakbayan. Padlaw ko kat kanayon analiday ni Madam, kaka. Kan kanayon pa'y nakainom tunggal sumangpot dito'y mansyon. Ay, no daduma. Pampanunutan na mula siguro dagiti dadakkel na. Day tama tinapanunot ko. Ngamjaklatan agsasao, tano kasarita kat makapungtot mag. Ay, urayem latan nga iso ti mangirugi iti saritaan. Tano si kati mangirugi iti saritaan. Sos, ang mga agunget manan. Ay, sos. Day tangarot kat, kaasimot ni Madam, madlaw ama is-stress unay. Wen nga raw, naimbagtado dagiti gagayim na. Dahil suda pa iti mangliw-liwa, kenkwana. Kompleto ka di matlayan ang iti na isang kwata materyales, mangigme? Ay huwan sir. Awan surok, kan awan kurang na. Rugyan yung arudan ati papaaramid ko. Anya pa lang tararamidin yung Ay saan pa'y matasimbang patdagiti karpentera o sir? Kunak man no aday na yabam. Adda, ang bigat da pa'y laang nga umay. Ngala, basta inton makasangpet da, rugyan nyo adagos, wan? Huwan sir. Nasayat. Sayang. No kumay di pa'y laang naaramid ti kasta oy. Nabayag siguro nga ado ti mangdayo iti resort. Nasa na bale? Ta marugyanan ti improvement ti resort ko. Nakapulis kayo, Madam. Rumwarak, Nana Helen. Awon na, Madam. Agan-anad kayo. Agyamanak. Kat diyo ko mabaybay anti trabaho yun dito mansion, ha? Wan, Madam. Saan kayo amadanagan? Wan gayam. Agluto kayo iti agkakaimas amakan inton malam. Ado ti umay abisitak. Wan, Madam. Anya ka di ti okasyon. Awan ti okasyon, Nana. Basta agluto kayo iti ado, kan kaimasan nyo. Diyak kayat ama ibabain kadag iti gagayam ko. Matungpal, Madam. Oh, best. Talaga apag-aayat mo day ti a resort, One best. Nagmayakmat ngamin dito eh. Kasta? When? Adda a pinapintas da daytoy a resort. Oh, best.
Adda umasidag ka na ta. Wan nga ron. Ay na, best. Naggwapo si ka. Guard nga taday ta? Wano, janitor. Aya, ken kinabaknang. Talaga pag-aayat mo dito a resort, best. What best? Nagmayat nga min dito eh. Sa bagay. Ken, ad-adda a pinapintas da daytoy a resort. Adda umasidag ka na ta. Wan nga ron. Ay na, best. Naggwapo si ka. Guard nga taday ta? Wano, janitor. Si kamot, best. Anya agad wano janitor. Amangan mo't no iso ti owner daytoy a resort. Good morning. Welcome to Vince Resort. Good morning mat kada kayo, sir. Kat pagyamanan mi, ti panang welcome yo kada kami. At da may abisita tayo mangigmi. Sino dang ay, sir? Tsaka mo. Diyak dinamag no niya tinaganda. Basta dua babae. Kat agpada da anapintas. Oo. Amangan mat. No dagi jay ti ibagbagak ide nga imay. Siguro. Diyan may sa sophisticada. Idinto ta diyan may sa kat simple. Isudang agpaysaw, sir. Isuda ti kanayong agkuy-kuyaw nga umay ditoy. Diyan rod may sa tinakaagawi ti atensyon ko. Diyan sophisticada anapintas. Ay, kat, nakiamam mo ka kumaakadakwada. Ito sumarunumanan nga umay da. Sarabale, tagsubli namat siguro manan. Sigurado dayta, sir. Isu nga inton sumarunaw. Alistuan yaw ti makiamam mo kadakwada. Mang Temyong, adon ti ka barbaro ang makita ije Vince Resort. Ay kasta ka di, madam. Wen, kada kayo. Kaslaawan mat malmalpasyo dito eh. Ay adumat madam. Hey, andiyan nga tano isara tayo pa'y tirisout. Tapno na parpadas ti panagtrabaho, may. Anya? Angam sayang ti aldaw no maisara. Sayang ti kita, Mang Temyong. Ayun, madam. Ay naginad mo ti panagtrabaho no ado ti kanayo na tao. Siya na bali at bumawi tayo to. Inton manglukat tayo manay. Okay, sige. Agsara tayo pa'y nga ron iti talo a bulan. Ang ampartakan nyo ti agtrabaho, naskan anapimpintas ti resort ko. Ngam ti resort dayjay a Vince. Apay ka no a temporaryong agsara ti resort, kakatimyam. Insingasing ko day takin ni madam. Tapno makapagtrabaho kami anaimbag. Sa bagay, husto mo't day nga insingasing mau. Wan tanay. Kaya't naapartakan mi ti agtrabaho. Gam kasano nga raw. Kaado mo ti istorba. Saan mo't ngamin amap-map iti resort na. Kaya't nangarod nga artapan di resort akan ayo na papapanan me. Apay, napintas ka di launay day ja resort. Ay, launay Kasta aya. Wan, kasla paraiso si ka. Ay, nakapimpintas. Anya. Wan, kung nagtumat, anya ka ganya, patsindak ka dilatan. Ay, numapan kay jay, ay na. Hamangan no ibagham nga da kay jay, tangatang, anakalugan iti ulaw. Ay na, dinakbad paglulukwan. Kaputa sa anak ang makaruwar dito mansyon. Paapalan nakit day. Nala, agmeriendakan. Tapno ituloy mo, ter aramidam. Ang mga makita na ka, jay kadwam, katagriripay.
Good morning, madam. Good morning too, sir. Pakaragsa kakti sa sarong karimanan dito resort. Kasla solo flight kay ta. Adda ka tuwag, nga masadot aromar, adda ijay lugan. Kasta ka di? Aywan, siya gayam ni Vince. Mabalin ka di amaamuan ti madaydaya wanagan mo? Syakmat ni Annabel? Nice to meet you, Ma'am Annabelle. Kaya't ulitek, very welcome kayo dito resort. Agyaman sir. O sige, panawan kayo pa. Enjoy the day. Thanks, sir. Husto ni Maricel. Iso ti akin kukuha iti daytoy a resort. Kasla nabayagan kayo madam. Abay, adda ka di reklamo? Laglagi pam ang masusuwelduan ka laang, Mang Temyong. Awad, reklamok madam. Mas daawak lang aming kahit. Wana, tanaimasan mi tinagistorya iti akin kukuha iti dayjay a resort. No kasta. Naam mo mundakin kuko ay tidayo arisaw. Siyempre, alangan mat nga ibagak ang nagistorya kami. No di kam nagamam mo. Ay, wen ay. Ay, gabita man pa'y anak inistorya kayo iti napaot. Saan nakadagas at tao, tapno saan ang makipagayam. Kaslasi ka, kaya't kalatakad kadwa, nga uray nagalas day ta itsuram. Anya? Katisumat, Mang Temyong. Ay, naalas ti tsurak? Ay, kabailak ng anusan ti ugali o madam. Magano siya klaang ti makaanuskin ka. Iso nga. Ayatan nakidi madam. Kaya't mo ka diti masipat, Mang Temyong. Ay, ano day tati panagayat mo? Tisipat, madam? Ay, no. Awan ti sumgan adut-dut ko kan ka. Awan ti mariknak para kan ka. Awan aga madarik na kada kayo, madam. Mang Temyong! Ay, kwa. Ay, joke only. Ala, ag seatbelt kayon, madam. Tapno ag subli tayon, ichay mansaw. Napilgayam tinagan di babae kanayon nga umay dito resort magigmi. Agpagayam kami. Ay kat arman yun sir. Apay, anya pagkunkunam kanyak babaero? Katuan man. Anya, kayat mo ka diti matungpa. Ay kuwa. Tapno ad-dapay ang malupat agong mo. Ay isan sir. Di pa'y awanan pagang sakno kasta. Ay, kasto lang arudan ti agong ko. Ay, adda ka nun nabartag anak kaungat kanyak. Kahit dinanog na idi ti ropak. Daksang gasat, daytoy agong ko tinatamaan. Iswa kasto'y matayin. Anya ko matibibiyang ko itis istorya. Apay damdamaga kaya. Idi kaubing kuday jay, sir. Ibagbagak laeng tapno diyo ibaga kasto'y tinakayan nakak. Guwapo ang matkano asigaw. Saan man na dahil pagsaritaan ta? Jay kit di ibagbagakan ka babae. Siputan nyo na yung baga. Amang ano ka kompetensya kiti negosyo. Kat umay lang agsisiim dito yung resort. Iso kanayon nga umay. Posible dahil tamang igme. Isong obserbaran nyo na yung baga. Narigat tibas tagtaliklatan ita apanawan. Mang Temyong, ada plano. Hanya ka di dayta, madam. Plano ka makigayam iti dayjay a Vince. Ket,
Kat inton na dagkat kamin iti tunggal maysa. Ijayak ti panagsosyo ti negosyo mi. Anya? When, tauray nakapsot ti negosyo. Adda dagiti negosyo na abak-up ko. Kasi ka, adakan ka amin na pangedeng, madam. Iso panunutin yun na imbag. Hala, ibagak to kada kayo. Inton makapagpanunutak ana imbag, Mang Temyong. Na, plano mo't ni madam ti makisosyo iti daya Avens. Asino day ta, Vince? Ay, di manakin kuko iti resort akanayo na pagpaspasyaran ba? Panagkunam ka day, kat posible day ta mapasamak. No umanugod ni Vince ay mapasamak day ta. Na, saan nga taga isarsarak ni Madam tinigosyo na? No agpadada, ti pagsayaatan da adwa, ti panunutan da. Ay, sa mo siguraw. Iso akin ni madam, panunutan na pa'y anaimbag ti amin. Sakbay nga ijaya na kin ni Vince, ti panagsusyuda. Amok anaunag manan ti pampanunutan, best. Iso nga inayaban nakmanan dito'y bar. Diyak nga rod makapagdesisyon ana imbag. Apay ka di. Uray anya ti pamayak. Nakapsot lata ti resort ko. Diyak ka muna apay. Siguro, jay lokasyon na, wano, talaga asaan ang makaiayo ti resort. Ha? One best, iso a plano ko mati makisosyo ka ni Vince. Tapa nagkita kat napigsa ti resort na. Anya? One best, iso at damagan ka matkuman anya ti may bagang. Tano at dadamang temyong kan nanainday. Kunada asaan na kanong agdarasudos. Ngamin, kwarta ti agandar iti daytoy aplan panuag. Para kanya, husto da, best. Saan mo pa'y unay nga amamon, Vince? Amon kumapay anaimbang, sakbay nga agtalit ka kenkwana. Agyaman na, best. Uray kas kasano? Nalawlawagan ti panunot ko. One best, sana panangupay day ka kenka. Jakmat kaya't amayaw awan ka. Iso asapay kumata denggam dagiti singasing mi. Amom mang igmi. Maragsakanak. Kaputan nasinged kamin ka ni Annabel. Kahit anya nga ti plano yaw, sir. Arman nyo ka din. Kasla ka la teenager. Ah, Dahil tala aram-aram ti sang kaibagam. anya nga ron nga sir. Oh, mangisad kamot. Ah. Sakmat na tanto min inom. Sika mismo ti nakaibaga abak ng rayjay. Isa plano ti makisosyo ken kuwanay ti negosyo. Anya? Oh, apay. Awan ka di ti bilib mo kanya. Panagkunam ka di kat jak kabaalan nga aramidan na ita. Ay, dakal ti pamatek, akabaalan nyo na ita, sir. Kat da kayo, ano anya ti amuyo apagsayaatan yaw. Di isaw ti aramidan yaw. Temyaw, kanayon mo tan arumwar ni Madam. Ayun nga raod. Di na pa'y ibagano na duma ti papanan na. Ay, kat ijay siguro ayan ni Vince, Ay na, madanaga nakparakan kwa na. Ay mga nos asikasundan di pa nagsusyoda iti daya Vince. Day tangarod kat. Uray kumaano, ibaga na magtapno amuta. Yak nga rod matsyempuan, tadamagag ko ba? Jay kumamayat timod na. Tapno dinak manen ungtan. Huwag nga rod, Damagag tumutlaang kan kuan at may papan iti dayta. Ay na, uray kaskasano. Jakmat kayat maisagmak ni Madam Annabel. Napatag kanya ko ni Madam. Agyaman na Annabel.
Kaputa kayat nakagbali na gayon. Awan ti makita ka parikot iti dayta? Iso nga apay kit din asaan? Agyaman akmanan. Agyaman akmat. Gapo ta nagbalin agayam ko ti akin kukwa iti paborito a resort. Agasam ta paboritong paigayam ti resort ko. Juan, Vince. Iso nga ijay ti pasaray papanak. Mabang-aran nga mintiriknak. Tunggal adak ija resort mo. Agyaman ak no makatulong ti resort ko ken ka. Kung kayam, madamag ko man lahat. Tiyan niya. Kanayon ka ngamin iji resort. Ngam, kasla di driver mo, ano di gayi mo, mati kanayon nakakuyog mo. Juan, Vince. Gaputawan matkabsat ko. Kan, awanan dagiti dadakkel ko. Gaputa naggidanda apim musay. Ha? When Vince, na-aksidenteda, idi mapanda ko maitimay sa a business trip. Daksang gasat, tadida nakangasat. Oh, maladingita nak iti dayta anamwa ka na, Bel. It's okay. Nabayagan anaklon ko ti amin. Nulang dato ma, panagrik na kat boring ti biyag ko. No awan dagiti katulong ko. Diya kamuan. Sarabale, tada kami agayem mo. Saan da ka abaybayan? Agyaman ako, Nay, Vince. Oh, inuman tan tin-order ta. Inuman mo na ita Diyos mo, tayo magmat tan tibir ko. Okay. Ay, madam, nasingid kayo magayaman kin ni Vince iti tunggal may siya. When, agayam kamin, ngam di kay madanagan mang temyong. Husto, dagiti imbagbagayo kanyak. Nasken, amaam-amok pa'y anaimbag daya at tao. Ay, agyamanak Gapo tayo pang pangagyaw, dagiti ibagbagami kada kaya. Ngam, di ka kumaaglab-labas, mang temyong. Kasano ajak aglab-labas, madam? Kasla nalalaing ka ngamin ngam iti siyak no daduma. Pudno, mate. Temyong? Ay, mang temyong? Mang rugi ka kadimanan? Jokulay. Alakit din. Paandar mo ti kotse. Kaya't kung tagsubli, ija mansyon. Panagkunak, nan-anayan ti kinasingad mi ka ni Vince iti tunggal maysan. Madlaw ko nga road best. Kanayon kayo nga agkuyog. Di nakpain ay ayaban no daduma. Pasensya kan ha, best. Ang mumat nga da plano. One best, maawatan ka. Ngamjay kanayon ko nga ibagakan ka. Agan-anad ka. One best, katagyaman ak. Sapay ko mga rod, tabaligi daytoy a plano. Agbaligi ka, best. No pagimbagan ti adda iti panunot mo. Sa bagay. Ngam, sapay la kumaan. Tasaan laang a negosyo ti ma-develop. One best. Sapay la kuma, taagin na si dagday tapuso yung ado. Mangigme, agbagay kami nga taka ni Annabel? Uwan, sir. Agbagay kayo launay. Apay, agayan ayat kayo kadain. Saan pa eh? Ang nasingad kami matan iti tunggal maysa. Kahit anya nga iti plano yu itasar. Planok nga arman ni Annabel. Ayat ken kinabaknang. Agbagay kami nga taka ni Annabel. Uwan, sir. Agbagay kayo launay.
Apay, agayan ayat kayo kadain. Saan pa Ha? Ngam nasingad kami matan iti tunggal maysa. Kahit anya nga iti plano yu ita, sir. Planok nga armen ni Annabel. Ang ay ayat niyo ka din ni Annabel, sir. Bay ampay na ta ayat-ayat. Ah, Tinapatay. Aklonan na ti panagayat ko. anya? Wen, mangigme. Kat ijayak adagos ti panagkasarmi. Tapno agtipon ti sanikwami kat adda abumaknangak. Anya? Apa kita anak? Di na kon kontraan. Tainton addan abumaknangak. Nayunak ti sweldom tapno awan met makunkunam. Pangipananda nga ta kadagita adingwan. Nakadadumat. Hindiya ka mo, madam. Saan mo't ngayon bagaji driver? Linabsan na talang. Anya? Wan mat, madam. Imbagayo kumaakayat yung amamuan, ah. Tapno pinasardeng tapay tilugan. Dinamag to. Lakian ka talaga. Awan pa'y matsiseryoso nga makasarsarita. Ha? Seryoso ak madagasarsarita, madam? Di nakpagpungtutan, Joven. Awan lang arudan ni Temyong apiloso po. Siga man ang tinaisukat. Ay, pasensya kayo na, madam. Masikura anak ngamin. Nusa nakagkatawa iti may sangal daw. Denggam ti ibagak, Joven. Ah, No adda man ti mangilabas iti adu adingwan ditoy. Damagam adagos no sa dino ti pangipananda. Kan no asino ti akin kuko. ngam, apay ngay mo, madam. Basta tong palam ti bilin ko. Uwan madam. Ngam, mabalin ka di amamuan, no apay. Sana bali tasan kumot nga ibagbagay iti sa bali at tao. Kunak man no lalaki ti riknam, Joven. Apay nga rod at chismosa ka. Sana ka chismosa, madam. Kaya't ko lang amamuan, no apay. Basta, Joven, maamwam to matlaan. Tawan mo tam tinaglabas, sipod na udya panagsarita mi ka ni Marcial. Ay, un nga agpaisaw, sir. Kumusta mo't nga taday jayan? Diyan ka mo. Nabayag nga roda na saan kami ang nagkita. Sa bagay, nasaya at matsiguro ti kasasaad na. Ang mga nunadurasan ti farm na. Siguro. Wan siguro. Taadumat edi dagiti dingwan na. Wani nga ron. Sa bali mo ti pagisman na dya tao. Agtalon kas kada agaywan ka na itidinguwan. Wan nga raw, sir. Iswan na lawa ti animal farm na. Annabel, espesyal na dya panag-dinner ta. Isa pinaisagana kiti gayam ko nga kinkukway ti dayto a class a restaurant. Vince, Ngam sakbay ti amin. Kayat ko nga awatem na ito'y simple asagot ko ka. nginginaan a bracelet. Wen, sapay ko man, magustuhan na ito'y asagot ko. Magusto ka talaga, Vince. Ngamin, dahil ti pag-aayat ko. Ang nanginaunay dahito eh. Di mo panunutan na ita. Ngamin, uray kang inaan na banag, ipaahi ko ken ka. Wen, gapot ta espesyal ka para kanya. At na isang sangayan a lugar mo di pusok. Vince, Ay ayaten ka unay. Ket sapay ko ma. Tadi mo ibaga agun-gun dawayak ti kinasingit ta iti tunggal maysa. Sapay ko ma, tama ayat nakmat. Vince,
Saan asinsinanday ti abanag? Iso apang nga asim. Ikanak kuma itinaan-anay apanawan. Tapno panunutak dayta abanag. Madam Annabel, panagkunak katagdatdaton kada kayo ni Sir Vince. Jack ilibak dayta, nana? No siyak lamay sa, awan ti dakas na, gaputag pada kayo nga awanan asawa. Mayat pa yan ti pagsapulan niyo. Iso nga awanan ti tubang no kayat yun ti madaan iti bukod jo a pamilya. Nana Helen? Ang dagita abanag kat saan arumbang akadengan iti dinarasan. Nasken a pagpanunutan a naimbag, tapno awan to ti pagbabawyam inton masungad nga aldaw. Wan, nana? Kat agyaman na kiti panangisakit yo kanyak. Napatag kayo kanyak, madam. Gaputa sipod ubing kayo. Ada akong dito'y mansyon. Iso akasla anak kayon. Agyaman no kasta, nana? Nana Helen, talaga ka di akas dyan ni Madam Annabel? Anya akas jay na, Juben. Jay, kasla saan na mawawatan ti ugali na, nana? Huwag, Juben. Iso amarwam kan, itikas jay nga ugali na. Isumat lagayam anasingpot no daduma. Ay ngam, natangsit no daduma. Ay na, an-anusam ko man, Juben. Gapula ang siguro taawanan dagiti dadakkel na. Sabagay Wun siguro, nana. Dumtang tumot siguro ti panawon. Asumimpot ni Madam Annabel. Nagasat kayo, sir. Gaputan na pardas ti panagduras ti farm yaw. Kastamot ti animal farm yaw. Wan nga rod na naloling. Babaan iti tulong dagiti trabahador. Ket pagyamanan tayo dahi ta itinamarso ha. Ay na, progreso ti panagbiagyo, sir. Gaputa amuyo asalimot-mutan dagiti saniko nga imbati dagiti dadakkel yaw. Wan na. Talaga nga inkarigatak apadurasan. Tapno saan amapukaw. Dahito'y laang ti pakalaglagipak kadakwada. Ay katwan sir. Nanakam ka nga anak. Iso adi na kabinaybayan ti Diyos. Kahit kumusta nga'y gayam ti organic farm mo, sir. Ado ka din ti naimula. Wen nana, napaduras dagiti hardinero tayo. Gaputan alibtak dang agtrabaho. Ado pa yun ti mayo amang kita iti organic farm tayo. Kasta ka day, sir. Wen nana, ket no ado ti imay akamang ti departamento iti agrikultura. Imay da impakita dagiti produkto tayo kadagiti kabarbaro nga espesyalista. Iti organiko a produkto dito'y ili tayo. Kasta ka day, sir. Wen nana, Saan gayam asinsinan ti farm yaw, sir? Kahit dagiti ngay dingwen yaw, napaaduyo ka dain. ay ket adun Adun tinalako nana. Ngem gimatang kami manen iti taripatwan tayo. Tapno addamanen ti mailako tayo. Ay na. Nakaayayat abuy-buyaan dagiti bulos a baka. Kastamot dagiti kaldeng. Ayun gayam, napanak ijay poultry farm yu idin na minsan. Nagpidot ako na iti itlog, sir. Ay katuan anana. Libre ti itlog ijay. Ay ngam ne. Agan anad kayo kuma iti papanyo ijay. Un, sir, di nakpakadanagan. Amon, Joven? Kasla agayatak matan ka ni Vince. Ikut. Adda kada kayo daytan madam. Adalin nyo anay bagtirik nayo. Jack nga rod maawatan tirik na, Joven. Anya ti makunam? Song batak nga ta? Ay, da kayo na ti mangedeng iti dayta, madam. Narigatan no inakman kayo. Gaputasan ko matarik na tirik nayo.
Wen matkit di. Maamakak ngamin. Amang ano pasakitan naklaan. Saan mo't siguro? No talagang agayat kan ka ni Vince, madam. Una yan, ti kastoy. No kasta mariribukan ka pa'y laang. Di ka pa'y agdesisyon, madam. Agyamanak. Kasi ka, awan ka diti planom, makiayan-ayat? Ha? Awan pa'y, madam. Sanak pa'y anak ka move on iti panangisina kanyak ti girlfriend ko. Ha? Anya, girlfriend? Un, madam. Nadanak iti girlfriend. Ngam, impagarup ko ano na pudno ti panagayad na kanyak. Ay ngam, ubaw mo't gayam. Wala. Saan ang aday ta ti pagsaritaan ta, Joven? Amangan, no ad-adda ang masakitan, tiriknam. Mangigmi, makamo ka palang iti resort. Ha? Papanan nyo ka day, sir. Inakman pasyaran ni Marshall. Ha? Katwan sir. Inak kumustahan. Kan inak kita no napintasan ti farm na. Tanong napintasan. Ipasyar kon to ijay ni Annabel. Ha? Alawan, sir. Di yung pakadanagan ti resort. Saan may abay-bayan? Sa bagay, agtalaga kada kayo. Kan may salangal daw nga awanak. No namang biro kanyak, ibagayo nga daak ton ditoy inton bigat. Wen, sir. Ne, jak ninam na mati papasyar mo Vince. Apay, saan ka di welcome dito farm mo, Marshall? Saan mat nga iti kasta? Nabayag gaminan jay na udi nga ipapasyar mo kay. Wana, busy ak anang papintas iti resort ko. No kasta, impamaysam ti atensyon mo iti resort mo. Wen, Marshall, iso ti pangalala kay ti dakkal ngen kam. Iso nga ita, dakkal mo na natin mapaspastrek na. Nasaya at ano kasta? Wen gayam, ninayunang ba't gayaman, di tarakan mo ading wen. Wen Vince, gaputa day tamat ti isem ko. Iso nga inkarigatak tinang bangon iti farm ko. Wala, na siya, nalatak itan jay resort ko. Ado akanayon ti tao. Maragsa ka nakparakin ka, Vince. Sapay ko mata agtultuloy ti panagdoras ti panagbiag mo. Bak nangak matita na. Milyonaryo akon. Uwan, Vince. Kat sapay la ko ma. Tamanayunan ti kinabaknang mo. Kunak ano nalipatan na kanday jay Avin, sir. Saan na Loling? Napanunot na matibim masyar. Un nga rod, sir. Ngam kasla sa bali itan ti ugali na. Uwan nga rod, nana. Ultimo pa nagsasauna. Madlaw aparam magitan. Masapul aya nga ibaga na ang milyonaryo itan. Uwan nga rod, nana. Di na mo a bilyonaryo kayo akasarsaritan na, sir. Ala, bayaan yun, nana. Amangan no isumatayan diragsak na. Basta inton umay ditoy, pakitaan nyo latan iti nasayaan. Di yun kontraan, no nyaman ti ibagbaga na maipapan iti kinatao na. Apay, sir. Agsubli ka di manan. Uwan, nana. Day tamat tinakuna na kanyak. Bak nang lakit titigay mo nga akin kukwa iti day ti a farm. Ado dagiti dingwan na. Ken, nalawa pa iti organic farm na. Wala na, Bel. Pinaturas na gayam ti farm na. Nukas na. Am-am ti akin kukwa iti day to eh. Wen, gayam ko Seafood High School kami. Kasta ka di? Basit pa ito ide. Ngamita, pinaduras na gayam. Talaga kasta? Agduduma tayo iti wagas.
Mangigme, talaga nga umayayon kanyak ti panawen. Apay ka day, sir. Nadagkat pa lang kanyak ni Marshal. Isa pa nagkunak. Gundaway kunda ito tapno makisindinga daken ko na. Kat ininot nga ay aywat, tamakisosyo ak iti farm na. Anya? Nay, kunak man no ni Madam Annabel ti kayat yu akasosyaw. Kadwada tano makisosyo ak kadakwada adwa. Ad-adan abumaknangak. Anya? Ay, di yu paggida ng dagiti plano yaw, sir. Amang ano marigatan kayo matlaang. Agtalik ka kanyak mang igme. Di mo amo ti kabalak nga ramiden. Isong agtal na ka lang. Agyan anak, gaputa welcome kami latangom umay dito farm niyo, Marshal. Awan dakes na umay kayo, Annabel. Di uray, inal daw kayo nga umay. Agyaman akmanan, Marshal. Talaga ngamin anaasamak ngagpasyar. Ngamin, dahito iti makaagas iti stress ko. Ha? When, Marshal, talaga ngamin ang mais-stressak. Apay, adda ka di parikot mo? Malidayanak, gapo iti kaawan dagiti dadakkel ko. Naggid na daapi musay, gapo iti maysa nga aksidente. Nilola kitang tikat kadwak, nga masakit mat. Kat inton isublinan ti bulod na abiyag. Agmay may sa aton. Maladingitan na kiti dayta ka sa saad mo, Annabel. Ngamnam na maam. Aramidak ti amin nakabalak. Tapno makatulong amang linglingay kan ka. Agyamanak, Marshal. Gaputanam amo ka. Kat may saka anasaya at apagayam. Awan na nyaman na. Nakasaganak adungag no addaman parikot mo. Di ka agpangado amang iba ka kanyak. Bareng makatulungak. Apay ka day, sir. Kasla mariribukan kayo unay Di nakmanan pagpungtutan mangigme. Nay, awan pa'y matimbag-bagak nga magpungtot kayo matan adagaws. Wisita ka. Sir, anya ka diti parikot yu aya. Mariribo ka nak nga ron. Apay nga taadyak maawagan niya, Annabel. Amangan mo't no kanayonan ijayan ni Marshal. Ay, nalapit akasta, sir. Anya?